بله سر و مجاره انسیاتیفا هنرمند کرد گو دو هجی مجواره گوتی بو میوانه که می نرخ بلند هیا هنرمند کردیه نافدار شوان پرور الاستودیو میوانه میا بخیر هاتی هنرمند رزدار و نرخ بلند گلک سپاس کیف خوشم تو میوانه می میا جان سپاس گلک کیف خوشم و سپاس بو کانال روداوی و درفتی و خدمتی دکی مالا و حمی آوابه سلاف و رز بو همو بینران بو خلک می تماشا دکن او خلکا جو هنری مجمع حز دکن امش خلکی خو حز دکن و چی دستی ما بی ام تقصیر ناکن بو خلکی خو مهردم خدمتی بکن خیر و سلامت از دیجاره کردن که مشخا بگو ترودو و وکی پنجره که دایه کردین روجاوه کردستان ساعت 7 تایبت بگوانه ان حالت تماشا که خلک اتخوازم دست پیکر تجمر سر و پلاتفورما و هنرمندان و چاو دست پیکر جبو روجاوا بتایبتی اتخوازم بالا بکشین سر و جبو روجاوا هونه چه بکن تا نرینا خلکی جی گوزاری کرنا خلق چه بیشه نه ملت کرد راستی ملت کی گله کی فداکاره یعنی دواره هر سیاسی به هنری به جواتی به هر هلیل کدری وقت چراک وید که ملت کرد خود دبر یعنی هگر کارو خبات ریک و پیک و ارگانیزه باش بمشن ملت کرد آماده ای براستی بلم پر هلی جیانه هنه yani siyaset var ki de milletteki de civini organizasyonu, şu millet bir organize çıcarna be. Parti hez ve hareket bu milletteki her zaman giringi peşerojavi dixemiline çedeki. Berveji siyasi hez ve hareket nava milletteki de heger komeka xo û komkariya xo nikane bi baş da mezrînin wê her gav bilebike wê her gav jî bibe lîska dijmin jî zane ku hêzek wane yekîtiya ki netewî çê nabe kanibe enyak rizgarî pêk bîne ji ber wê jî Kurdistan demek dirêj yani sed sala bîsta wisa bi karasat û zehmet û êşa derbas kir وقتی کتی ست سالا 21 جی که لدنیای چه ملت جدها پاره کی ملت کرد نمانه سر بخوانه ولی ملت کرد هند دست اوتونومیا که سر بخواتونه زانه یا و امناکن سوژه سیاسی حزب حرکت فلان بیواره بلکه دشمن خبر نه هیلت شتابه به کردستان ولاتی کی وقت بهشتیه هر تشتی خوهی چاوه دشمن هر لسره چاوه دنیای لسر روجلاتا ناوینه هر دوین روجلاتا ناوین شر هفدو بکنو و خراب بکنو دا که چکو سلاحا بفروشوانو و اشتره بیجم داکو کانه داگیر بکنو گوره خوب بمشین گوره خوب جی سازیا دینن دا کو کانه بهیم بهتر بمجن ببن زانه ایجاد ورده چه پیوسته یعنی دل روشا کردستان دینره خوازم بهتر لسر روجاوا روجاوا بچی نها tabi mesela heve gridayın yani bir nevi mrov heger binidetişna neyine mrov nikane biç sertişte gringi u berçavi zane naha milleti kurd pevajoka نتوی بونه ده در باس نبو هین روحیتا فودالیزمی و روحیتا کولداری لسر هیه اوجی دربگی عشیری و parça parça il her heli و parça buna Kurdistan jî geleki tesirde ki bivene ve evvel ser hüner jî tesirde ki yani dibini her gav ya dengbej li ber deriye ağa û bega û eşîra bûn نه خدانه درفته که کسایت و به هنری خو خدان درفته که کانه به هنری خو به هوا کی مدرن جی پیشکش بکران نبود و یا برکو کردستان جی دولت بود یان جی کوچک بول بردریه میرا یان ام بیج پیر بون لبردریه جما یعنی اوک چینه بو کمکیا که باش گرینگ پیش وک گوری پیش کتنا هنری دنیای کردستان ده چینه بو ایجا دنیا هر باش و هاتی گریدان ایرو تکنیک گلک باش پیش کتیه و گلک کردی ویا فرده به و
ملت کرد ملتێکی هنەریە ساڵای ئێش و زەحمەت و کێشەی خۆ بە هنەر ئانی زمان هنەر لە کوردستانی gelek dewlemend e çawa îraniya bi edebiyatê xwe xurtkirine ereba bi felsefê Tirka bi siyaset Kurda jî bi huner gelekî xurt باشە مامۆستا ئەم دخوازن ڕۆڵەوە تشتێکی بۆڵکەش ئەفکاری هون دکن وەکی هونەرمەند لەسەر ڕۆژاوای کوردستان بە تایبەتی دەخوازم ڕۆژاوای کوردستان پلاتفۆرمەوە سەردانە ڕۆژاوای کوردستان ڕۆژاوای کوردستان gelekî fêdekar û xizmeta hemû parê Kurdistanê kiriye rastî xelkekî şiyar e xelkekî welatperwer e xelkekî li hemû berhemê xuyên dîrokî civakî û kulturî dertê û wek me got xizmeta hemû parê Kurdistanê kiriye ne layık xelkê me rojava îro di nava karesat û zehmetekî wisa de bimîne ji ber wê hawî em hatin ser hev hunermendên Kurd me got temam yani her yek dikane jî îdeolojiyakî partiyakê hizbekê hez bike rêberekê hez bike dibe her yek xunêziyekî dikane bibîne belem heger mirov bo berjewendiyê welat û millet bixwaze xizmetê bike gerek hunermend bêtir li ser her tiştî hereket bike da ku nek bibêje filan hunermend ji filan partiyê filan hêzeyê aman guhdarî nekin ya wisa nekin hunermend زمانê zimanê milletê تۆن هاتê naskirin wekî şivan perwer tê balê millet Kurd û Kurdistan niha tê gotin ku gelek hunermend heta rewşenbîr û nivîskar jî xwat bi ser aliyekî siyasî ve dihesibîne ew neke masiyeke çawa dibînî tivê yani dilê xwe ji hêzekê re dixwaze normal îdeolojî mirov dibêjî bi vî îdeolojî bêtir civat dikane wer serhev û mirov dikane bêtir xizmetê bike ew cikî normal e belem ne îdeolojî bibe sebeba parçebûnê îdeolojî İngilîz de part of ideology pareke ji fikr û ramanê mirovayê ew jî boy çî boy xizmeta gel û welat e heger îdeolojî millet û welat perçe bike ew ne îdeolojiyekî baş e ji ber wê jî em divê îdeolojiya Kurdistanê çi hene boy Kurdistanî be û netewî bin û ser vê jî hunermend jî wisa bin hunermend jî netewî bin mesela eşîriyê û feodalîzmê kir me got hunermendê kev ser axa û beg û filan û bîvan û digotin lê îro Kurd û Kurdistan li holê heye Baş e milletê Kurd li holê ye hunermend gerek wisa kesib bikin wekî dibêjin rojavayê Kurdistanê hûn seredana war bikin ew ne bêhtir bi hewceyî yekrêzînet ve demê de di erdekî teng dane انسیاتیفeke hêzên Sûriya Demokratîk jî heye waya we jî dest pê kirê hûn ê seredana wan bikin aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê bibînin belê niha me ji demek dirêj ve gelek dixwest got siyasî hêzê Kurd di taybetî yê Rojavayê Kurdistanê heger ji wan li derve bilkîja hêlê be yek bûnek xwe çê bikin zane ji ber ku dijminekî qedar heye Sûriyeyê sibê serkebûyê li Kurda bide û hêlekê Daîş hêlekî yê de hêlekî yê de heger ew kombûna û yekîtiya nava hêzê Kurd de hebiya belkî Kurd îro hêztir û quwettir bûn ji ber wê yekê jî me got heger mirov dikane bibe sebeba tiştekî û çê bibe mirov bikivûya heger huner li ser milletê Kurd gelek bi bandor û bi tesîrê em hunermend boçi destê xwe nadin hev û xizmeta milletê xwe nakin îro Rojavayê Kurdistanê de rewşa gelek teng de ye yani xelkê me ji me çi bibe em biçin xizmeta xelkê xwe eger bi komekî bi em bêjin bi civîn bi bi konsert bi em bêjin bi çi rengî bi yani em biçin xizmeta xelkê xwe bisa tenê nehêlin hunermend ji dil gerek bikeve xizmetê ji ber ku me esra bîsta wî rengî wenda kir esra bîst û yeka gerek wisa neçi wisa wenda nebe ji me fêdekariya pir mezin tê xwestin heger em wê fêdekariyê ji niha de nekin û ban siyasî hêz û hereketê Kurd jî nekin û em destê xwe nedin hev warekî de huner warekî siyaset wisa destê xwe bidin hev huner bo hemû xizmetê bike û siyaset jî destê xwe bidin hev quwetek mezin çêke wisa pêk ve ez bawerim encamek pir mezin wê derkeve heta dijminê Kurda bi hêz nebîne nêl gel Kurda dananişe û bi tank û topê xwe gav werin li Kurda bidin yani be wisayê
بله باشه ویدیو که هفکار من حاضر کرنه کم لی تماشا بکن از پرسه کم سروی ویدیوی هشتا پرس کمه گر که حاضره و بلا بکن ام ویدیو ببینن و پشتان ودگرن جمعیوانه خواه وش بو چه پیش روژا ما هو قارش کر ما دا دست دشمنه ما گلی کرد گلی کرد نهینن کردستان پریشانه نهیلن و ظالمو داگی کراورن سه کردستانی نهیلن دلی مد شوتی دی ام چقا باندکم بو آشتی دوستی برایتی بلا شر نبه کس نمره لی دشمنکی غداری پیسه نهیلن روژا یکیتیاک نتویه بلا لپیش روشه ام الهمبر زاروکی خو سوجدار نمینن کردستان ولاتکی مزنی وک بهشتی ملت کرد ملتکی مزنی و دوی حالی ده شرمش مره گلک شرمه ما مستشفان خلق روجاوی کردستان ندخوازم تشتی گیدن هیا روجاوی کردستان خلق تناست که شوان پروار مورالان ده هستی نتوی ده هیزه ده هیوی ده خلقیت و داره دا تدگیری یعنی تب چه هست کی کرد لاوازن سدم چیه تگیری ها گری جی پاره جیانی شر جی پاره جیانی کیف خوشی جی پاره جیانی ستران آدم دبیجن هر هیلی جیانی هم دبیجن طبی خلقی می روجاوا خلقی کی وقت مگو پر فداکاره مو فداکاری دیتی لی راس هاتمه از کد چومه هاتنه پیشوازیامه پیشیامن بدلکی گرم بدلکی حزکری مدیتیه و دشمنه هار که برای باکور کردستانی چکر او لباجارا و هندک و مندک و همو بسرسری خلقی دخرا کرن زاروزه چواند بندن دماند یعنی پریشان کرن همان کس هادیا داگیری لسر روجاوای کردستانی کرن روجاوای کردستانی جی وک باشور او هبونک چه دبو او جی هیویاک بو ملت کرد یعنی هر چندی کردن که هفت دیشین زحمت ددن هفجی دیسا مگو روج هی لهف ورن تشتکی باش چه ببه ولم داگیریا دجمن گاوا وسا ایریشی کردستانی کرن یعنی از پریشیام از گلکشیام از تنه لور ناگریم باشه پرسه کدن اشتباکم گریدای روجاوی کردستان الگوری آگاهی این مد دما کت دیروکیه تبی تجباکوری کردستان ترکی درکتی شوی اروپای تدرواسی روجاوی کردستان بیویه کوبانی را تشوی اروپا و چخواسی راسته چته باله تجی کوبانی امجبری ده ناس تکن خالانی ملوی هیلینه زنه برازا خالانی منه بیتکام برازا خالانی منه tabii dest pêkir gava li Tirkiye strana Kurdî gotin Kurdistanî gotin wek kirasekî ji agir bû yanî pir zor bi zehmet bû lê tiştê ku min dîtin êdî minikanî bi rakira min dest pêkir min Kurdî stran got çima boçi mirov nika bi zimanê xwe bêje sebeb çi ye boçê xwasî mirov qedexe be çi heq heye însan boçê xwasî zalim in em diçin xwendegehê Tirka wira Tirkî perwerde dibin em diçin malê xwe bi Kurdî deng dikin dayîk û bavê me bi Kurdî deng dikir baş gund Kurd cihwar Kurd şûnwar Kurd boçi xwendegeh ne Kurdî ye eberweyekê jî êdî bigo besê dî mîsyan kir yanî hevalên bigo tembûran bînin şevekê bi konserekê de bû hinekî hunermendê Kurd bûn hatin newerî bi Kurdî bi strana Tirkî stran bigo ka tembûran bîne ez ê derkevim Basrana bir resenê wan bibêjim. Xezalî Kurdistanê ji were Kurdistanê bînim servê şanoyê plan bibînin. Wisa çêbû millet gelek kêfxweş bû tevî ji wê şûn de jî polîsê dil mi geriyal her hêlê ez qedexe bûm Tirkiye yanî. Warekî de me pasaportek sexte em derketin Ewropa lêm gozê vegerim soz da hevala. Çûbû meha mam dîsa vegeriyam hatim
هاتم چه ببینم که دنگم وسا بلا بویه ایدی ماینا مل ترکیه قچاره نینه هوالا جمر گوت الوربین و تا بکوجن یا زندان دا بکوجن باشتر جارک درکبیم کره درکبین و هیلریم نکانی بو جام چو عالیه کوبانه ره دوره تزان سرسینورجی ماین هبون او هبون نزا چوار رخستن برمه جامی را وسا او تیلا را دکرم بر در باست بو حتی وسا دورتونه ای بو او دورتونه ای وسا منا ماین را در باست بون چون از دو شوال کوبانه ما پیرجی در باست چون شامی دمه هکل شامی ما حتی کاری ما چاره سر بو چون آلمانیا سوچی بو بله وقتی ماجی خلاص بو ایتا پیدین دریج بتر تیر ناکر ماموسه بس بولتن نوچه یانا و البته گلک سیمرو بیل نوچه ده بله لازمه ایرو خلک روجاوای کردستان تو دیتی تو بوی میوان هر سال جوان گلک حز دکم چاویوان ماش دکم بلا هدیه خوانده نکن دلیوان هر دم گرم به تشتک دوگماتیک سکناندی نابه هر تش حرکتی که بلم هر تش به دستی مروفا چاره سرده به هشو عقلی خو مروف بخبتین انت چاره سرده به ام لخدمت اوانه چه دستی ما بیمی بکن هبیدارم امی خدمت اوه نتویا هنری بهتر پیشخن شیاریا سر شیاریا نتویا امی خدمت خو پیشخن ام جه ناگرن حتی کردستان رزگار به می دوام بکن یعنی گل کیسپاس و هر بجیشتر را هنرمند کرد شوام پروار کت میوانه مگویم گل کیسپاس زور سپاس